نعشق حاجه اسمها رنجه، تحفه. بصوا البصل الاخضر مع الرنجه بقى تحفه. لفينا بقى واشترينا وعملنا كل حاجه وماشيين بقى ايه، وهنمشي دلوقتي عشان جعانين، هناكل حاجه كده رايحين نقابل ناس تانية، بس هناكل حاجه بسيطه يعني لحد ما يجي بقى بالليل خالص ناكل حاجه بقى اعلى. فاحنا رايحين نقابل ناس تانية، رايحين نقابل اختي، فنقابلهم وكده وهناكل حاجه وبعد كده بقى نروح. جماعه عايزه اقول لكم ان احنا اصلا السفر بالنسبه لنا اكل حرفيا بجد. احنا بنحب نسافر عشان ناكل، او بنحب نخرج عامه عشان ناكل. احنا الخروجه بالنسبه لنا اكل 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 اكل، فلو ما اكلناش يبقى دي مش خروجه اساسا. فاحنا لسه هنروح ناكل، وطبعا نيلي كالعاده معكنين علينا زن يا جماعه بجد من اول السفريه زن. ده من الصبح زن، عايزه تلعب، عايزه نجي لها تلعب، مش برضو مش مبسوطه. نروح في اي حته برضو مش مبسوطه، هي مش بتتبسط اصلا خالص. هي نيلي يعني اللي هو ايه، اكتر حاجه بجد بحبها الاكل. انا مفيش حاجه بتسعدني بجد في الدنيا قد الاكل. يعني بصوا اي مكان بحب اروحه اللي هو انا رايحه عند حد اكلوني هبقى تمام جدا جدا جدا، وهنبسط وهحبكم قوي من كل حاجه. ومش اي اكل بقى، بحب الاكل اللي هو يعني ده يعني على فكره العشاء بالنسبه لي مش جبن بقى والجو ده، لا بحب العشاء يبقى اكل يعني ستريبس بقى، برجر، اي حاجه كده يعني. هوبر بحب الهوبر. حتى يعني كل صحابي اللي هم عارفين ان هم يرشوني بالاكل، كل قرايبي صحابي اي حد حابب يرشيني اكل. ممكن اسراء شويه يعني ايه، حلويات شويه، شوكولاتات مش عارف ايه، لا انا الحاجات دي مش بتغريني قوي. ساعات بيجي عليا وقت ممكن بيبقى ايه اللي هو عندي شراهه السكريات، بس مش حاجه يعني. انا دلوقتي كنت في الماركت لقيت بقى الرنجه شكلها رهيب، بس اصلا طالما شفت رنجه لازم اكلها يعني، مش مثلا ان انا استنى بقى وكده، لا لازم اكلها في ساعتها. وبقى الفراخ المتبله بقى والحاجات دي يا جماعه. انا اول ما بدخل اي ماركت اي مكان فيه اكل بدخل كده قدام الثلاجه اللي هو ايه بقى، هطلب ايه من الحاجات دي. بس زي بقى بيحب الاكل كده يقول لي بقى. استني بقى عشان انا اللي هقول. احنا جوه فقعدنا في الماركت اكتر من ساعتين، والله العظيم ساعتين بالظبط. اسراء يعني مثلا نبقى ماشيين مع بعض، ماشي امشي قدام شويه بص ادور كده فين اسراء، لا اسراء قدام ثلاجه الرنجه، واقفه قدام ثلاجه الرنجه على طول ثواني، ماشي واقفه على طول قدام ثلاجه الرنجه.